sa point number C, kajing tikna jong kaktiyan o Chris. Pero ka basa, tikila lekno, ang Bible kinikisanran, pakila siyam yaw tao kun kada, balakti aga jingkang haba, tik kumbawang, hagalintis no, tikila pelak yu, kile tik kumbawang, kibana kita tikiba yang hanta kila ong haki, pilih ayu, tapi pelak yu tao kun kada, tik kumbawang gajan, riu, kila ong tihaki, kumbau Jisu, ulah hukum, te kila sya yaki di kaja tek ko mau Jisu kumno ula kren hagi benta hagi basya kamat the certainty of Christ wa kajing tikna jong kaktin jong u Jisu Christ ko mangong mene utrai ula dapat pen kre yakini ki baro ke Joshua bagi sendran kin poi popet fitch bagi yo tawai ukada Onda kila poy da kasnong kajane am thik ko mau Jisu ong kaja thik ko mau Jisu ong kila le thik ko mau long onda la kili ki bri no ki juba ko mau Jisu ong kumno juba yaki komta haba ngapuli ni khodam men shua ngasupuli kalang tangkong ka story nei menta ka ke jing ai men sim ya na ka ke jing ai men sim ya na namang iya ne mo Chris upendep yaki smallest details yaki taki jenet kitna wat ki barit na ke betaki senran ki jango kom ki bangai ki habat sutu yakene wat you on ba utrai perkhat na ke benta jongi kata ka ke cing pla jong ke cing bamnge wat you on ba utrai concern na ke benta jongi wat you on ba utrai perkhat na ke benta jongi Hatom kanya kata ke gospel Matias, lada sumar yakin simpeneng, ada sumar yaw lili, kan no tamlay nagabenta jong fiki ng buon ke jonga. Iman jike kendian, ilakus lagi, kata ke jenglong ke jonga apa jongling. Absolute control. Kanam ja sabar na ke tipenya jong utra. Tentang abang atray mission. Jengge ke babon, kejengile ke babon, kejeng pentot ke babon. Kum kejengim kumu Kristan, sibun kejengile. Hindi ka teks ka ayman simenga. He is in absolute control. Ye kejengim ke jonga, ye ke ministry ke jonga, wat ye ka outcome ye ke balasay. Utray utip ban penya ye kita kiye ke baro. Shuwa ba kisenran ki poy ula dep kren lupa. Onda ki le poy kaja komta. Oh ikus like a kambang intre. Dagae, iku slay yung priyo ka priyo, ika family, ika sungka ka sungman, nalapas nila kumno. Ngaku slay do tiya do dem, hanga jaka bagit siya niya auta, uban pinyan ika chingim ka jangi. Pika day ka po nagi bagin ya ika chingit om nagay, ika chingyoy. Baga baba gong ya ika chingit om ika jangi. Kam prabun nang ingya ika chingyoy, ika chingit hadit. Ika baba gong ya ika chingit om nagay, ika chingyoy. Nah kemen ika kita angon. Kata ka jing scam ka jong ki kaktin ng Chris, ki claim question si ka jing pa ka jong kilalet. Bagalaja kumpade bansa. Ada day mga kapiya ka po, ong inasak kemen. Nhìn nhung thu ayu ni utrai bagi bodoh lang. Ni mangingin labo utrai kata tali kibanay kata tali kisnap teng inang atatin na niya. Inang atatin ni kacing paniyan ka jong. Inang atatin ni kakatiyan ka jong. Inang atatin ni kakular ka jong. Kata ni kacilong ka jong. Ngin pen kan mau biang ka ni kajanmi. Pangila bansa niya ya kakatiyan ka jong utrai. Ngidang laban siya niya ya kakular ka jong. Ngiri bansanya wada baga cikim jungi kalau unclear kan jahayu lesah wat kuslai. Hidai habang nang ban snow tu ya gani baro nizang ban kulumar ka cikim ka jungi. Kadai ne komta nizang ban kulumar. Remintang ini nang ning minum kulumar komta nyintip bong play u concern. Ya kawai pagawai ka details nagabarit nagabakraw ha ka cikim jong umay kamday sabar na kajing paniyan ka jong utra nga na matatiin di kakatiyan jong utra nga na matatiin katakan ka stop point number C the certainty of Christ
Wan kajing tikna kai kaktin kajang utrai pitim dem para bangai sisin bo utrai temu anam dan obstacle jege man pen pulom ya kaplan kajang utlai wan ujo uri ko kanai si kata hata bakot jeng kitab jeng ujo mo kumno ya kaplan jang utlai ong dan mano bala man pen pulom ya ka habau play uplan ya ke naga benta jogi dan mano bala khang ya kata kaplan ke jeng play ke jeng jogi habang ngom ka ketuk ru ki por ki ba lo sakna naga benta ke jeng bento ya naga jeng roy ke ben sim ke jogi naga benta bangin nang ban kumno ban berkhat ja bang kita ke jeng syania ke jogi ublay unya lamlo ta kita kiliti baro tangga wai para bagai syania Syariah kaktiin jongo, syariah kular ka jongo, syariah baga jengem jongpi, ikum bakam pikinai ka lasai ka jongpi, syariah hau. Kibriyo ka Bible ang nazifi kidik kibriyo bayan na ka jengay, na ka jengay. Puli ka Bible, pwede ba kidik bayan na ka jengay, na ka jengay. Wala ba ka future ka jongki kalau unclear, yet kiyad na ka jengay. Bagi beri biar dengan cengai Yesus para pemdon obstacle ban khang wat da sak ot da kurang arl yang ru kiong ikwa ke khmat ji khmi de ke hima ke bam sna de ka khti ke jong beri henrai de kai de ka khti ke jong beri ki shania ka kular ke jong utrai